Murakaza neza kuri channel ya SolidWork Tutorial, aho tugiye kureba uburyo ki twa designinga iyi furniture table design. Design turabona ko ishaka kuba yakora muri supermarket cyangwa se ahandi hantu hatandukanye bitewe n'ibyo igiye gukora. Tugiye kureba uburyo ki twa designinga muri SolidWork. Okay, tuza hano muri SolidWork. SolidWork imaze gufunguka tuza file new, tuza hano muri file tukaza new, tukemeza kuri part. Okay, so twarangiza tukareba dimension turazibona muri mmgs. Okay, urugero dufate front plane, no dukoreshe right plane, tukirike tuze kuri sketch. Okay, tuze dufate line tubishanye duhereye muri origin, select dufate iyi 3 point arc aba ariyo dufata dushushanye. Okay, tuze hano muri zoom to fit. Yes. Okay, so niturangiza tuze dufate again 3 point arc dushushanye arc hano. Yes, right click select, tuze dufate iyi arc tukirikane iyi line, tumanze tuhazuminge. Okay, dufate center point, iriya arc dufate n'iyi point tubigire coincidence. Okay, so tugaruke muri zoom to fit, iyi line tuze dukore ku buryo tuyibona neza. Okay, so dushireho dimension, hano dushireho milimetero 400. Okay, so hano dushireho 650. tuze dufate line yz dukirike kuri tab ibe zx, dushanye umurongo, select twongere dufate line dukirike hano, select twongere dufate line dukirikemo hano, select dufate line dukirike hano, select tuze dufate line dukirike tab ibe xy, dushanye umurongo hano. Okay, select twongere dufate line dukirike tab tuyigire yz dukirike umurongo hano. Okay, so hano tugiye gukora relation, turafata uyu murongo along z. Okay, tuhe dimension cyangwa na tukore relation dufate ibiri hano dukirike null tubigire equal tubake. Okay, uyu murongo uri along z. Okay, so dufate uyu murongo n'uyu tubigire parallel. Okay, dufate this line n'uyu murongo, uyu murongo tubigire parallel. Okay, yes, turebye dimension twasanga bingana. Okay, yes, dufate aha tuhagire 535. Enter. Okay,
Okay. Enter, yes. Okay. Dufata iyi point, control n'iyi point, tubigire along y, control z. Okay. Dufate uyu murongo dimension, hano dufite tuhahe 1300, enter. Okay. So dufate uyu murongo n'uyu murongo tubigire equal, yes. Zoom to fit, tugaruke dufate line, dukande tab zx, dufate hano. Okay. Tuze dufate dimension, turebe kuva aha kugera aha hari kangahe, 400. Escape kuri keyboard, dufate aha kugera aha, escape. Okay. Dufate kuva aha kugera aha hariho milimetero 400, tuzishiremo, enter. Okay. Twongere dufate uyu murongo, control n'uyu, tubigire equal, yes. Okay. Hano dushaka kurotatinga kugira turebe sketch yacu uko imeze, yes. Tuze select. Okay. Tuze dufate weldment, twemeze dufate structure member. Okay. Dukoreshe tibe za 40, dufate iyi line n'iyi, twongere dukirike kuri new group, dufate iyi line, dufate n'iyi. Okay. Twongere dukirike new group, iyi line. Okay. New group, iyi line n'iyi line. Okay. Sorry. Tucancelling iyi, tumanze dukore backup, hari umurongo twibagiwe. Okay. Turaza dufate iyi line muri yz, tukande tab, tuyigire zx, dufate uyu murongo hano, select, dufate iyi line, control n'uyu murongo tubigire equal, yes. Turebere muri isometric. Okay. So aha niho dushaka kuza tugafata weldment, tumanze twemeze exist sketch, dufate weldment structure member, ubundi twayisetinze irimo, dufate uyu murongo n'uyu, dukirikeho new group, dufate uyu n'uyu, tugaruke new group, dufate uyu n'uyu, new group, uyu, tugaruke new group, tuzuminge, dufate n'uyu uri hano, turangiza tuze twemeze. Okay. Turebere muri isometric, turabona ko drawing yacu imeze gutya. Tugaruke muri structure member,
element dufate iyi line structure member dufate n'uyu twemeze OK. So ya sketch twashushanyije tuyihidinge, n'iyi iri hano ya mbere nayo tugira ute tuyihidinge kuri kariya kamenyetso then OK. So hano tugeze rero tugiye gukora mirror kugira tuyikore turamanza ducreatinge plane tuze dufate right plane OK. Ubundi hari irimo twemeze yes, tuze kuri feature dufate mirror command OK. Ya plane yes, body to mirror iyi iri hano yes, cancel dufate iyi plane tuyeditinge tuyishyire muri 650 OK. Tuze dukore mirror iyi plane body to mirror ni iyi body iyi OK. N'iyi niturangiza tuze twemeze OK. Turabona ko ya parties yabaye mirror, iyi mirror tuyihiding not, ahubwo turahidinga iyi plane yes. So bitumaze kubona iyi frame tugiye kuza tuzuminge iyi parties dufate iyi party sketch OK. Tuze dufate corner rectangle dushushanye duhereye hano muri center yes, right click select turebere muri zoom isometric OK. Feature command extrude boss B extruding kuri 3 mm OK. Turangiza twongere turebere muri isometric yes, ariko dushobora kueditinga iyi extrude boss B edit sketch tugafata iyi sketch dushyiraho dimension 469 twe tugire 449 enter OK. Select exist turebere muri isometric yes, twongere dufate iyi top part ikurikiyeho right click sketch dufate corner rectangle tuze muri feature command dufate extrude boss B nayo ni 3 twemeze OK. Twongere dufate iyi parties yo hejuru tukirikeho sketch corner rectangle select feature command extrude boss B turebere muri isometric twemeze hano OK. So turabona ko ya furniture table twayibonye, tuze dufate aya matibe tukirikeho n'iyi mirror tubihe color
turabiha green color. Okay, so twongere dufate extrude boss bear nabyo tuze tubihe color, turabiha iyi. Okay, tubigire wood kugira bigaragare neza. Tuze muri organic wood. Okay, maple, mahogany, cherry. Tureba ubwoko bwa wood dukeneye. Okay, dufate ubu. Yes, okay, turabona ko ya table twayibonye, ariko dushobora gufata iyi maple. Okay, turabona ko ya furniture table twayibonye muri SolidWorks. Okay, muri isometry turabona ko kano gatebo twakabonye muri SolidWorks. Nkaba nabakangurira gukora subscribe ku iyi channel ya SolidWorks Tutorial in Kinyarwanda, no gukora share na comment kugira ngo tujye tubona comment no kubona ubwenge butandukanye bugendanye ni software. Murakoze cyane, na session ikurikira.